Zibayule Mizoram hi intodela rabi tharkai tur chuan thalai te hi kan poimo emema Mizo thalai te hianin na thotur awang ti mai lawin Mizoram chung le pona hian kan thotur tam taka oma chumi thok theitur chuanin kanin toy siam hi angai thina ni Seba group of institutions hi kumsang ni le pakua a dinin Mizo thalai tam takte heizon na kong ko mua training te lo pe in ma an lo la to china Tuntrum Skill Development and Entrepreneurship for the Youth program hian an mani malak mate bichian na kan lo nei don ani Coming to F Rempui kani Miss Rempui BGI ya lecture tezinga pakhat kani BGI ya hianin lecture hi avain hotel management le paramedical course tenin chuanin somni vel kan oma hotel management bi ka hian mi panga kan oma kema hianin communication skills soft skills lamte interview skills te le personality development la subject kha kala chuan student te kan place hianin hotel le casino cruise line lam tepo anyang chu department shanga I kan da thina kan course nei taka hi chu F&B service food and beverage service anya amaro chu interviewa an mani student te personality atang te le interview anti chadana zirte in atang chuanin housekeeping lama anda tan la atanan lakte le front office atanan lakte anom ve china chumi wang chuanin hotela course nge department thei angkhang an tho thei ang chi zongjong front office te housekeeping te F&B service te tiang zongjong kha kan zirtira tin casino lamani pon gaming te cashier ti te dealer ti te khang line zongjong kha kan zirtira chuan hotel omzia po shimang lo na du shim wanga ronkal top hi anom china khang te kha hotel ni phung te kan lo zirtira I hotel a chuan enge anti engtiang nge a job security te ahna a him tok dan te I khang zongjong kha kan lo shila ti chuanin I interview na anti dan tur te interview skills te le spoken english te thlengin kan lo zirtir china chuan training mei ba ka hemi an course ngor kalpui mei ba ka han co curricular activities hi kan ngai poimo ema abikin diploma zir te phei chu study tour ratan kan shwai china Delhi khochung te kan fan puya mun sang le Agra ti te Kolkata te Guwahati te I mun sang khanin arim chandang angin kanjin pui china tin sports te kan nei puya in institution dang ne na intersport hwai hot chang te chang le kan nei changin keima ni chau angte tin I freshers social te le student te antalien hai chwa hi kan ngai poimo wangin I khang antalien zai thiaman ni emo lim chan thiaman ni emo inkhel thiaman ni mukhang hai chwa theina tur platform kha I kan thei angatamin function te hwai hot sakin kan buat sai china tin anmani personality development hianin I devotion ate po teacher ten chowina shwai na hun le khang hun nei lo khan student te tangin shwai tu turte short speech short sermon nei turte I khang te kha kan inruat china I la shwai tu te thlengin kan ruat ni chuan thu oi ati tur kha ani top china wangin I khang kha anti chho bek ati khan an mani in development khan changkai em china I student te pon ma an son na tam takai mani ngei pon kan mu china ni chu mai pya lama I paramedical course lama po I board exam higher and technical in min affiliate no board exam kan face to kan sha thei china kumrukal ta chung hi chuanin overall percentage ati thaber kha kan la hau deu charchara I tin tuna COVID-19 ina kan khovel an ron ti boy dewa po physical in class akal thelawa amaro chu online in class kan la tha em ema
a chen pei chuan class kal ai pun kan zir na sa ron ti tok te la an oma thei ang tok in work te kan in pe a attendance ni tin kan la a internal mark te om thina wang le internal mark te poimo wangin kan student te pon an ron ngai poimo hlom em tuna po exam in pe at ringin an omani ke mani lecturer te po phaya te zuk thoka shom tam tak zuk twar to te le experience tam tak zuk nei to te kan ni hloma wangin mizo thalai te na an mua an mani an in develop pa changkan na tam tak zuk chhar chwa Mizoram ta na an ron hon let le hi kan du thu samber ani wangin mizo thalai na nei lo atam thei ang ber na zon saka mason na kong ko mu hi kan tum ber ani a chuwang chuanin na mamu a enge ma ni le chung te enkol du khatyanga than du te tan khachuanin BGI hi miron pan ve nge don ya Miss Betty Bulakan Chua Betty H Lomsang Pui Ania Mingi Ani hi hemi bir Seba group of institutions laurana kum sang ni le pakua changa ma lo latu khania ani chang hian zo na te kan zo don ye Miss Betty ting kan ko mai chenga Miss Betty engting e hei ma in institution kan in zo ma in nang ma background claim te min harshil them le ola ke hi MA English kanya hemi hotel management lama point background kan lem lowa amara chu tun ma in phaya te kan lo oma chu ta chuanin engemo tam tak na te in hlo chop na te kan lo ngai ven ve na tang hian thil tam tak kan zer chhuak ania chumi zul zui chuan tu na hian ber Seba hi 2009 khan consultancy angin consultancy firm a hi chuan ka thok thina delhi a chuan chumi atanga zoi zoi ya ka shat atanga ron ti chhotan kani my experience kha idea har pe che kha te chokha mizo thalai te tanin mai ron la chana ne mo alo mom le mai ani le tu na hen khoi venga nge in che na in institution hi khoi lai muna nge om le kan institution hi chinga venga oma mi sakor pului bullok a hian chum institution a tho chuan building a chuan kan cheng hal ani chuan hemi BGI ming te in han phuat na heng te ming hi eng tinge min han shil fi sei zau sak thiam le chak zong takani ber Seba ti hi bible atanga la kanya Abraham tui khur ania anin rem siam na tui khur kha ania he ber Seba ming hi ka pa phwa kan in ming atana lo phwa ania chumi ming choi chuan ber Seba group of institutions hi kan putani ani chuan ni chenei soyang khan consultancy firm khan bulin trana sang ni le pakwa tro kata khan engtin nge ma in lo lak tran dante min han shil le ta che bulton lai chuan kan blind ve khop nei kan ti nok noka ti ve nok nok topani ke ma top class kalak nok nok chang po oma tin chan thatak tak pathian zara kanaya khang te khan an context nei hotel lama athok tu a ho tu te tang te khan mi ron ko hwa ni in mizo te an lo chor duwa employee tan an lo ota an mail te le kan taimak na te le kan tho chat chin wang te pon yang chunga chuan an lo du atang khan mizo ron thok tur kan du amin pui thein sha em ti khan chan tha chang khan aron zau zel ta ti khanin a course puiting ang po ni lo khan class ang den dar kar khat vel ta kan nei puya ta chuan soft skills lamte communication skills te interview skills te class kan han pe a thakat don te ta chuan a hotel lamatang a general manager te kha interview turin an ron kalan ron interview in institution institution a campus interview ang khan chung lai te chuan mizo thalai enge ambitious tak ma ni ke adin du mo na tho chak kha kan la nga zwalem o katia chan chu chung lai chuan in batch of 60 arwala 60 ni top chang te khan om chunga chuan in
class pa ngai ani lawa kan khan interview skills te personality development ang te cho ni wang khan a fi po ka fi ang po ni mang lo zanga la khan class kan pe placement kan pe ti khan tam tak khan tho pha ni tu na chuan ti ve to te ang mo kum engemaw zat a lo liam ve to longa te mo tun huwa chon foreigner tang te pon miss hey chumi hotel a chuan ka thok to chu ti za te chu kan hlo ve to ti te kan no pang then khat longa kal thok to te phei chuan in kan sa mi ron en pui ro te hin ka aizol an ron hole te hian tung te chu kan success story then khat te ni karon sai tel bok ani chu nakina kha chu a details of te kan la sei le tu ra ngai la tin in now te lama tang pon kan ngai thatu ra ngai la sang ni le pakua in tran lai consultancy anga in kalpui lai chuanin eng sector a ber nge placement in khoya hospitality hi in focus deu top nge a sector dang khoi te nem hospitality hi kan focus deu top a chan chu demand kha asang a khang hun lai khan a bikin hotel a khan thok tur hi andu em ani chu wang chuan a bikin hotel a khan placement kan pe deu ber ani le tuna consultancy firm in kalpui nuwa khanin khan training center tekha ma in la chauta in malak chaudan te tin eng ang course tenge in neya chia azau zo ken min han shile ta che 2009 na khan chu tyanga kan han ti nok noka chan tha te zara nen ti chuan kan han kal chau khan 2011 a khan hei job fair vel atang khanin gateway group of institutions kan tia Delhi Sonipata omkhunya anni te ne ya kan in mail shot chaw anni chaw lo po chuan anni khan center hon kha an lo du em a ta chuan kan in mail shot chawa kan han in set chat chawa khan in miron som ta jan chuan franchisee in tin tin amo kan han ti chaw ta ni chuan ai in course lamte eng ting azir theite 2011 a chuan hotel management diploma bi kha kan chanta kum khat le chan ve zirania chuan 2012 a an mani through de tho an partner te tang khan paramedical course diploma in medical laboratory technology le diploma in radiology imaging technology DRIT khang course te khan nei chhun zom le ta 2012 a chuan chu course chi thum kan nei ta amara chu dimana san wang le anol pui mizo chalai ta na ti thei le tho tir atam theyang ber na musak kha kan aim ani wangin mo mizo chalai youth hemi unemployment problem challenge tu ra thei top chwa kan du wa khan short course te po nei tha kan ti chhota kan lecture thiam tak tak te nen mo tha tak tak te nen chu 2015 vel tang khan yang short course kan nei tel ta ni kami short course ron tel khan atam zok aron kal theya atam zok nan hu theya tam zok ankal chhuak theya kha omja chu chili zir thein kan nei ta ni chu short course le diploma course anianga tin nichina isoi khanin background kha hemi hospitality a khan in nei lawi tisia amaro chu hetiang in ma in lat in langama in titeng risk in la entrepreneurs lama ifa komhle mai tin kami background nei si lo khan hetlaya trainers thatak tak ti nei kan ring engtin ge chunga chuanin mizo thalai te hi trainers tour kan in now te phayathon tour trainers tour kha qualified in titiang engting ge imu thei kami tour kha chuanin azir chhuak te phailama experience no nei to te thatak tak po an omta an oma chung te chu kan nei ta tin ke mani no pangvek ke mani atanga na lo muwa lo thok to on lama lo thok to khang ron kir le te po khang trainer thatak tak kha kan nei ni chuan in institution a hemi a course song sanga chuanin zirman omin nge intia ya zirman om lawin a free in kalpuya tin placement na in boy pui khanin fish ante om le em ti khamin hasil them le ke ni hi engma project ne ya funding mu kan ni lawa a institution pa ngai ang azirna ni wangin
paid course ania diploma po paid ania short course po kha paid thowa se short course pay chu nominal lutuk kan la atira ka startup ataka ka sei tang khan in man thiam tho karinga chan chu mitin adu atui ina an ti thei tur ang kha kan hisab berani chuwangin nominal takin khami a fees po kha kan hisaba kan siama tin up diploma te po paid course ve kana paramedical poni se hotel management poni se mo amaro chu khami an zir chwa khan placement kha kan pe a kan pe nge ti thei ang thonia 100 yan 90% chuan placement an huang placement ata khan extra fees mo awm chuang lo khami an zir na course ka o atel vek ani chuanin tun sang ni le pakwa changa sang ni so pakha chu lo da thatai la khata kha chonin placement ngor kha placement ngor kha in boy pui ta sang ni so pakhat training in tran atang tun din mun thleng in te tiang no pang exam nge in lo train chhuwa to wa tin na hi mun sang sang an thok to nge khang an na thona mun ang te tin mi exam tin nge placement an hu ti khamin han shil le them le pathian zara kan place to student he exact figure poi sha ta har ve to tam ve to khat ve in o kan trainer hian a chiang do na ani pon na kinaron soinga amaro chu kan sha thei sin he cid ate kan data ste kan submit vereng ta sang hi kan chuang to ti chu ka sei thei sang kan chuan na kha engza chang e ka sei thei cha lo ma se sang kan chuang to kan placement hi achanem ve to le ni ani tak chu ani le azir thei chin te bitu ka omem hemi paid course anga hi chuan polsom passin ti ania amaro chu nakina kan la sei thomei theya pmkvy project noi hi chuan chu mi free course kan nei chana marcha khan kan tan thei main bo rokin min wai san ani ta khami ero kha chu free ani ta kha chu class 8 ta tanga thei thong ani chuan in pol riat pass chin hemi hotel industry a tui mi te tan chon a thlonin program in wat sai sak don tin ani mo aro pui le vai placement chungchang a khan kan ti le anga hin now tin thon a khanin a chen kha casino a tin thona tin international cruise lines thlengin an kala casino bi khi he mizo mentality chen khata chonin casino a hi ngai dan koi in te teng ani lo zonga a negative zonga kan ngai tu chon gambling ti na mun angin ngai theya he hi in now te anoma a safe ani ti po asia ta tam takin thon to a he hi nu le paten a safe ani ti an lo share ve theina turin le hemi casino hi min han sei jaw sak le theyam le nya casino poi long thawanya akal kwal ve lawa ine azin kwal ve lawa India chuan Goa ta kwana nomta ta han casino po sang an oma company sang tin company tha lian reng han an thok tu te himna an safety te mo an security te angai poi mo em ani chu ta chuanin an accommodation kan te an chen na tur te thlengin an provide ta chan an tho na te tikhan kalam holam shwai thlap ten oma mo ka tyang thleng khan an ngai to tha em ani chunga chuanin casino chu ni e tam takin ngai dan dik lo te pon lo nei theya I an tho dan kong ate a te po amaro chu na shim hi na lo po thil shim hi ami shinga zir anya bara po thokila ingai mya lawanom tho mi fel tak anom chu tyang cha chuan a thok tu te zirania ke mani nge pon no pang thok te kan neya tu na po ron sei tur kan neya ta chuan eng ange ke mani kan za chuan kan na tho chu a za nei chu wangin mishinga zir eng kim kan ti apyang hi mishinga zir tin na tho hi pathian biak na chikhatani te po kan ti thina chu vai kan na to khan thatta ka moi nai taka za taka kan tho chuan kan na kha za ani mai enge mo soipel du nei tan chuan machine kanin ang lawa chepel de upon thei an soi kha dik lo ve kani chuang lawa amaro chu thil zong hi angai vek lo pa ngai vek lo mi pakhat tan thil danglam lo ni theya pakhat tan lo danglam le thei chu wangin na za tak ani thei rwalin engoma pal po thei tho a thok tu te kan poi mo ni mo mani hi kan poi mo
chu Esther ram sani ania tuna hian ram hun south aizola ka cheng meka tin tuna hian in goa casino athok meka nia casino kan ti chuan gaming gambling na mun ani deuh tlang puya amaro chu tuna kan thona mun hi a safe ma mi chuan keima kan department sang sang hi oma he casino a hian ti chuan ke hi gaming department a thokan ni a ti chuan F&B service te cashier te BD te chi sang sang om ve a chunga chuanin tuna tak hi chuan gaming dealer kan ni a ti chuan hei dealer te a chuan game chi sang sang a oma chungte chu mi pui local te ti khan game an khel du anga piang tika table chi sang sang oma chunga chuan ron kalin ti khan game kha kan lo deal ani a tin tuna kan thona hi Deltin company ania ti chuan tun kan thona hianin Deltin ti hanin nasatakin min ngai poimo ti chuan ke mani staff shim te po kalam le holam min pick up le job min pekhapa ti chuanin international long liana ka le tur hianin ke mani department bika chuan game pani poimo de oma chungte chu relet le blackjack te ni a chungte kan experience 2 years experience anga ya chungte experience kan nei cha chuan international kan try the international cruise tu mu sang sanga long lian tuna India rama kan mu me aya long lian hi ani a keima ngei po hi international ka try ve meka pathian remati chuan tin he BGI kalozir chwa to na ti ha min pui theya ti ha kan soile du'a he cruise kan luna a po hianin kemani mi chi sang sang kan om khoma abikin mizote chu tuna kan thona ate po inlung ral in hmangai le tlom ngai na po kan nga bek emema tun kan thona casino hi chalai te tan in chomnan le chung ko chomnan acha emema chu ka experience atangin karon soi ve du ani Ming chu evan lun boy ania tuna han zembo ka kan kho semeka chuan BGI a hian 2019 khan ka pass out ta chuan July 2019 July tha khan Kolkata Indismart hotel a thok turin ka chu thla a chuan khuta hotel a chuan F&B gan ti chuan food and beverage ka zuk thoka hotel a shim hian a hotel chunga hian restaurant te cafe te le enlau hall mai ba ka hall hanti mai ba ka boardroom angte le party an ron nei na ang le wedding atana ron man ang te hi kan nei tlang puya chunga nga chan an a tour lova boy puya cafe a po cafe a kan lau display how ang velte lova boy puya lova serving an table te lau set up saka le reservation an lau tiamo an lau chol dona an chutna tur angte an ei du zong ang menu lau ko mu angte le an du zong lau ti saka lau bai pui saka kan ha ber chu ani mai coming to Elizabeth Lal Changklangi nia chanin Bir Seba group of institution a hianin 2018 a khanin diploma zirin ko ma chanin 2019 a khan kan zawa July tha ke ni po Kerala kan zuk thoka kan hotel kha 5 star nia chanin ka thona ming chu KPM chai pentania chanin ka department omna chu front office ania chanin mijau mindu na chana karin chu kan tho chat wangte ani hi karing bera chanin kamizau chalai puite hotel industry a hianin tho tu chi sang sanga oma atam ma karon som bok chewni
cái trả lại buổi đêm bula cái sợi lệ đủ chú mi tâm tàu chuan endir nan Pairama na thok dura zukal tur chuan I trong cái thiam lau cái qualification ina phalau I cái English le Hindi cái thiam lau an titlang puye ni mi tam tak min kabulan soi na po ania ma se ke ni po kan zuk sukla khan I trong thiam sai ngan kal big lau ni kan blind ve lu tuka I khuta kan zuk khen khak pon I tuma guide tu kan nei big lau ami zau chu kha om chun ve top kha kan nya manin kan zuk chu kha ve top pa chong thiam lau nien ma se I kong te po kan bo ve na sa a khopu ya rengot po kong hi voi tam tak kan bo ani ma se khanga khan I tuarthel kanin zir chhuaka kan puitlin pha bokin ka she boka ke mani self confidence kan nei pha boka chuan kan thalai tamjok te tan I khulama na tho tur cha alatama chung ko chom nan le mani in tawdel na tur na thatak khutlama tam tak alo oma chu wangin atui mi le I hetlama na mulau le ative cha kan omani chuan BGI ya alanga event theirenga tuna po hian I thani thlathum nu loka chuan I kalle theime ganin beise in zawaya lauti ve a ron ngai ven ve chau turin ka chalai pui zong zong te ka du sakin ka sovek teuni Miss Betty now te trangin an na tho na te kan shiat puya Mizoram chunga po training center sang sang anoma sarkar malak te na te tin private lama te po anianga hetianga hianin hospitality lampang hi ti kan tambiao maya hotel industry pia lama chalai te chon tun lai hian cruise line si kan ngai event na sa emema cruise lines lama in malak dana hi min han shil le them le ole hotel a hianin ama American place ta achun chu cruise salut tur hian hotel experience anga ya kum khattal chu wangin hotel la an thok ta kum khatte experience an nei nu hian international cruise an lu thei ta ni chumi lut tur chuan kum khata voithum talan ron kal thina thathum danate thathum na te Indus cruise ala tu te hi an ron kal thin ni experience dei to chu ahmuna khanin first round na ang screening na ang an clean kha chuan lekhan pe nga la next in hmuna tur appointment an siam sak nga la chumi ni lo vek chuan tekhinan kan no pang training lai mek te chu an lo hwal loka a thadeu tur chu tekhinan kum somni pakhat clean nga ya ala clean lo chuan 21 years in huna iron kal le ang ti te chuan hotela kum khat la thok lo ni chuan kum khat lo zuk thok la iron kal le don ya ti ten yang khan ma chop an siam thina chu chu helai campus a tho hian an interview thina pha ya po interview na tam tak training na tur cruise tan hian omani amaro chu pha ya chuan in competition asanga vai thiam tak tak tong thei tak tak nal tak tak khan tawa chu wangin helai munan ron ti kha chuan keima ni le keima ni ania Asia ni in ka sha clean po a ol ni in ka sha chu thlathum dana aron kal thin ani chuanin phaya in thon te in now te kum khatal experience nei tura in juk thon te kha hemi international cruise lines kha try du ta se headline interview to kha in ko ho thin ti na em ni July chu ko ho tia hian information hi kan pe jan kan keep in touch tla puya WhatsApp group anga te le FB ate group kan nei ta kha interview om don chuan airlines poni se aizol ni lo pon chumi hmuna chuan airlines interview om don cruise interview om don alova chim thei ti ten kan post ta aizol kan center a cruise interview nei don anron ti pon kha advance te win a date nen kan lo tar lo ka poster kha helaya ron ti du jok chu chol ten lo in siam rema anron ho thin a chan chu ka sai to an khan opportunity kha a thabi clean na chance kha tam de ubi kin ka sha an shebok ani in now te achhuak to pon is say in contact rank tinani mo in be pop de rank tinani mo
alom hle mai ani le ami a training pi alama hemi kan program hi skill development and entrepreneurship for the youth ani na angin skill development kan ti ta ka hi mi entrepreneurs lama experience ne ta sa min han shilfia sak thayem tin skill development kan ti hian eng te hi nge a huam chi sang in le zau takina soi theinga ke mani na tho chin bi ka tanga kan experience tanga le kan lo ti to tang kan soyanga na thok thei turin thiamna in nei tir in zir tir chuan eitling in to de tura mishing kan lo pwa cha mo thiam nei khani de ubera chu da chuan in ke ni na kan boy pui ber chu na tho tur chi sang kan dap pui tam lawa hospitality lama hotel le longte tin airlines lamte kan ti bi kan ni wangin number 1 a tong alo poimo thina communication skills a poimo ta chuan sap tong shim lam nal em tong nal em kher ani chuang lawa amaro chu enge kan soidu ti kha min sha sak thei se chuan an soi she theila chu communication skills mo ani deuh meya ta chuan in tong thei khopa midang in shatir kan du zong kan soi du shat thei tir kha apoi mo ma saber ta chu ta chuan tong kha kan in zir tir na sa a tin chu mei baga personality development kan ngai poi mo mizo chuan luzo kan ti meya luzo ve vo ni anga ya midang buai pui tur kan ni wangin hospitality service a chuan midang tan pui tu tur lo buai pui tu tur kan ni angin luzo ve vo ma ania rem mangchang le remchang sha remchang thil mangthiam mo a hun taka ta chopa ti thiam ni anga ya khang zong te kan lo training a tin an na tho na tur bi kan du zong a zir khan hotel ani chuan chu mi department ani chuan chu ang zong chu zir tir khang kha om le theu bok chuwa chuan skill development ani angin thiam na tur soft skills te le an tho na line big tur thiam na lo zir tira chu mi a chuan hlo tlinga na mu sakha skill development chuan keimani a chuan kan tum ber chu ni an subject ngor baka khan an mani hatan an mamo an mi an mamo ang cheu kha in lo zir tir chong vele ne mo a thale mai na hi chu entirnan I subject ta kha thiam mai la na mu na ngor atan chuan in kan in tlang kai the ne mai theya ma se am promotion na kina manager level thenga an kain le theina tur kha chuan in an soft skills kha ngai sia kha kanang ni chuan in lo zir tir keltina ni mo ani tak chu ani le hei mizo thalai te a in ti le chini la na hi awang na tho tura om lo ti te hian tong kam a hian kan nei fo maya ke in ami mal taka kang mu dana hi chuanin mi tai ma le tho she nei lo tan hi chon na hi wang hi katilawa enge hemi a hian inga I mu dan le ingai dan te min han shil le them le na kan ti hianin tlang tamjok hian an yang sarkar na cho hi mo na ti tep kan lo omani mei theya amaro chu chumi bak chu na tam em thungani tho kan she lo chuan na chu omzel Mizoram chunga poni se pon lama poni se na tho tur hi chu atam em a amaro chu taima ka nga ya tho she lo anga ya mo I na tho zak te kan oma thina na khang ni lowin eng na po niam ber thlengin she lawa kan tho pe chuan ezon na khopi mani na in hai kwak thei ve kan Mizoram a po ni se bazar bula kan oma bazar ate po ezon na dap chwa tur hi atam em ani chumi ya chuanin lekha enge mo chen kan lo zir ve a khang tho she le loi si ai sang sarkar na mo thil ai sang te han thok turin mule mei si lo khamin kar te kha a om ve theya chumi ni lo chuan a enga po anyam ber thlengin thok she lawila tho tur chu atamani Mizoram a po tin Mizoram a kan tho lo ang deuh aya lo hlo tam deuh tur mo aya changka na kan du ni pon lama po atam bok ti kan soi du boka tho she nei lo shim ila ke mani kan phak tok anga kha han thok mok pop zel me ila te han jon na hi chu lo om vele zela tin I thu soya tha khati de me chu sarkar na chawa hi na ani lo ti hi thalai te hian in kan shiat thiam hi angai to ani an tin kan nu le pa te po hiam in shiat pui box se
kan fate thalai kan fate sarkar na thok loi chun na thok anga ngai lo tam takhi kan la oming ka sia he ki nu le pate po hian mi sia thiam pui se thavia wing ka ring tero an ni le mi placement chungchang kha ti soi le chini la hei tuna hospitality sector a phei chuanin hotel ani shutdown veka khan covid-19 awang hianin hei ki tuna kan ma hun tur chu kan soi theimi alawa amai ro chu opportunity hemi naruak te hi ala om le mayangem ti te hemi zir le zel tura khanin hemi min han soi zau sak them le placement chungchang bi ka hian le tuna hianin pandemic wang hian tap takan ran ho a thok thei lawin hotel ten shutdown na kan shanga har satna kan tok chewa amaro chu khovel hi heti reng don lawa dam huna la omanga ala ron pa ngai lenga chu da chuan tun aina sa hian opportunity om don ni alakal lo te po athok to te ron hole tan po mi zong zong kha khulama an lo ban to wang khan an hon le huna khan athar ve kala kan nga ya chu wangin thona tur hi atam dona mo phai kan tianga te long kan tianga te po airlines te po tam takin an chol tir ni ka nga khan thona tur chu la om don chu tin tuna mei po tun na ya mei te po hotel an ho tu ten miron phone January yan honte kan in ringa no pang kan ma mo nem dona priority a min lo da la min lo ngai to sak ma sang che in no pang lo thok to thin te an thada wangin kan du ka ang kha tin thun ron del ki sani January tan khan an ron book log dei to chu achan pakhata chuan kan no pang lo zuk to hok to thin te kha anti cha an fel tinani ke ringa aron du le dana advance takin kovela that to chuan January a kan du don in lo ngai to sakang che priority a min lo da ro tin mi ron belok dei to hemi covid-19 hi ngaya kan nei hun te pola om mei thia tin kiamlam apan vetial tial mei thei boka khovel chu akal ngai na kal reng dona khovel la tom turang meya kan lo om top ringot kha fu la wa kan malam hun tura tan khanin kan lo in buat sai kha ngai renga chu January te chu han ngai toila hei thla tam to lawa chalai ten chumi clear chung chuanin na thotur na thok thei turin lo training hemi chung khan training lo nei char charela tin na te po om vele zel tura ngai la tro chuan ani le khami zona ka zo ba ka chikhanin nangma in han soi bel turte in ayam tin thalai te zinga han fui na thu te sei du in ayam kan hun ti top nan kan zon le teng che ole mizo thalai te hi atam zok na thok turin chhuak theila Mizoram chunga po tho tur tam kan ti rualin pon lama kan chwa hian thiam na tam tak ke mani kan zuk char chwa ka chu chuan ma son na ke mani a min pe a puitlin na te in to del du na te ram chang kang zokin anti thin ang tam tak hi kan zir chwa ka ni chung chu ke mani ram tan bok hian ma son na thlen tu ni thina chu wangin tho tur hi dap pe ila om me tum lawin kan phak ang tok thewa thei top chuain kan ti thei tur dap peila phaya te po Mizorama te po Mizoram po na po foreign clean in zar pharila ram changkang zok te ti danangin tiang chuan kha thiam na kha kan ram tan kan lalut le thei ni chu chuan kan Mizoram hi ma son na a thlenanga ke mani ma kan sonanga kan in to delanga kan in to del chuan om me kan klemanga chu ke ma tang chuan rui thei thil ti te kan tlak nyam pha anga mo ke mani in to delin chu mi tur chuan poimo ma saber chu taimak te poimo hle ni chu wangin taimat takin thei top chuain kan phak tok ang chewa eng na po za pui lowin ma son tumila malam pan theu turin ka fui du ni alom le mai Miss Betty i hun lu tak min pe ka wangin lom thu kan shil chia BGI ten ma in lo lak na te chalai te ta na thona tur kong in lo ko muna konga te Mizoram mi pui te chon lom thu kan soi tak mewa tin BGI te in kal zel na tura du sak na sang ber kan hlana cheu tuna kan thlir ho ta kang khan chalai tam tak te mani in lum kal sanin rampona na thokin an chuaka kan mizo me chia te han fakom emema chuti rualin mi pa te chona tharmin pe ni se chalai ten mani in to dela na tho te kan thi kan ti mak mo ania
chutiang atan chuanin lawin tuai siamila zirna konga te kan lo nufual deuh ani mai theia skill development kaltlangin na thotur hi ha om renga chutiang lama te tuimi kan omani chuan Seba group of institutions chinga veng te hi kan lo bel chiang ve don nia